Kratki i korisni savjeti, ali i pokloni za vas u nastavku. Sa mnom u studiju je Ivana Gojković. Ona je savjetnica za cjelovito zdravlje i zdravu ishranu. Dobro jutro. Bolje vas našla. Dobro jutro. Ove godine svi imamo manje fizičke aktivnosti, ali zato su mnogi odlučili da promijene režim ishrane. Koliko je u tom trenutku važno da zapravo na najbolji mogući način upoznamo svoj organizam i da vidimo i pitamo stručnu osobu šta to nama zapravo najbolje odgovara? Uvijek kada želimo da se podvrgnemo nekom programu ishrane i da na taj način tretiramo sopstveno tijelo ili da pristupimo zdravlju na direktan ili indirektan način, uvijek je važno da imamo zapravo tu podršku stručnog lica, jer ono procjenjuje da li smo mi kandidat za nešto, kakvo je prosto zdravstveno stanje našeg organizma i u šta bi mi mogli da se uopšte upustimo. Sad, u posljednje vrijeme sve se više govori o keto ishrani i mnogi upravo biraju taj princip ishrane. Kako on zapravo izgleda i na šta se bazira? Tako je. To je program koji je koncipiran od strane ljekarskog stručnog tima i koji se koristi u kliničke svrhe i daje fenomenalne rezultate za tretiranje visokogojaznih pacijenata. Suština je da zapravo radimo potpunu preraspodjelu makronutrijenata. To znači da od nekih 60% unosa ugljenih hidrata, koji je inače neki, da kažem, standardni propis, mi zapravo radimo redukciju na 5 do 10% unosa ugljenih hidrata. Na taj način preraspoređujemo proteine i masti i na taj način zapravo aktiviramo ono sagorjevanje masnih naslaga, jer to organizam radi, da sagori ono što ima, da iskoristi ono što ima, da iskoristi energiju i kao nuspojavu toga imamo zapravo redukciju tjelesne mase. Iz keto ishrane proizilazi i keto dijeta. Kakve ona rezultate daje? Ona daje sjajne rezultate. Upravo kao što sam rekla, kroz tu redukciju zapravo unosa ugljenih hidrata mi radimo na redukciji tjelesne mase, aktivacijom sagorjevanja masnih naslaga. To je zapravo čitava poenta i čitava istina po kojoj funkcioniše ta ishrana. Zbog brzog načina života mnogi, nažalost, se nemaju dovoljno vremena da kod kuće pripremaju hranu, ali eto, alternativa mogu biti keto proizvodi. Tako je. Vitalija kompanija se pobrinula za to. Lansirali su na tržište Crne Gore sjajan portfolio. Evo, gledalci mogu da vide tu ispred nas. Zapravo u pitanju su 3 vrste muslija koje predstavljaju zaista idealnu opciju doručka. To je kombinacija cjelovitih žitarica, kombinacija jezgrastog i sušenog voća, snack varijanta slanih krekera, sjajna bez brašna, što je nama jako važno, kombinacija ovsenih pahulja i sjemenki i na kraju za sve sladokusce keto praline, slatki zalogaj bez griže savjesti. Samo da rezimiram, da kažem da su zapravo to proizvodi koji imaju jako nisku koncentraciju ugljenih hidrata jer su koncipirani po principima ketogene ishrane. Dakle, potpuno su pogodni za upotrebu od strane dijabetičara i ljudi sa insulinskom rezistencijom. S druge strane, imaju visok proteinski sadržaj te su kao takvi pogodni za sve one koji vode računa o tome kako treniraju, zapravo fizičkim aktivnim osobama i zapravo sportistima. Imaju visoku koncentraciju biljnih vlakana, veoma blagotvorno dejstvo na naš probavni trakt i ono što je jako važno za sve nas koji vodimo računa o zdravom životu i zdravo se hranimo, da su to niskokalorični proizvodi. 020 404 636 je naš broj telefona. Ko prvi uspije da uspostavi vezu sa našom režijom, dobit će poklon paket keto proizvoda koji će vas čekati na našoj portirnici. Dakle, 020 404 636. Hvala najljepša na ovim informacijama i na poklonu. Hvala vama na prilici da sve ovo kažem.